Benang pene pensa ia ke mei meriang daga rong jerngam ka baitenan. Dag bapendap dak ding kisi hapo ke jaka jong right nongpo kabodon hau lum worto nongpo ribah diseng. Mentang sengi nagaliang jong dorbar right nongpo. Rengkat ke senat trikam jong seng KSU na paham sim unit kelalit bantung dak ding ha ke jaka jong dorbar right nongpo kabodon hau te ulum. Hagini sengi lai don rengkat ru uba dor pasa ubdi officer sarkar jong tran forest na nongpo ha ke jingi don lang uba Joseph Lambok Rembai. Beri Vice President keseng KSU na North Council District Unit, uba Linus Lengdo, beri Lengdo karat nongpo, uba John Rembai, uba Bayasan Langkar San Lor, lembat kiwe-kiwe. Ni kum ki brew ba don kata jing kle ni de ban stang shwa na lade mot na yeng shwa kum no ngin penduna ikan deka jing pendon kam ya kaneka plastik kam tam kini ki single use plastik ka nuksa kmat jong ni dai kum ni plastik water bottle mo lagi la ban butili ne lane begini ki ba senar gi ste lane gi bitor mut kan jarap ya kami marun jong ni mut lagi hamtam kini plastik bani lagi yo lagi don kata ka lagi penmelen jelade hamtam bagi le cheyo sedukan sini shopping mall ni kam penduna no iketuban pendon kam ya kini ki ngin pan plastik lesing ngin ra no digini ki pelaba sok digi jain try kan in one way ngi la ban contribute ban penduna mo mut ngim la ban globally nyimla ban you but if we can do listang dan nalade ha nalade penduna pendon kami gini kumni water bottle gini plastic bag if they a small way but it'll be in a great way that we can ban contribute ban reduce kenika jing baga mai mariang mai rono dongika ya tengko kenika pot hamtam ban penduna ya keniki jing pendon kami ni plastik ngong boleh mentang nomor karbon ka jing keta mo kalaban keta ya ka namar ni mentakat sebengi pai mo segemong kediang mo hayengi pen khoj bhatang tang bala poisa sabar milai berplastik mo keni ka penjebo ya jaka kalaban pen kan penduk ya ka jing sebo song ka khendau mo kalaban keta ya gi marat merengro kamtam lagi pai komisi ni ki mo kini bonsin kini kini plastik ka ombe mode of transport jong ki kan poi hibai saki tolong sekiwa si duriau temot lagi pai ki news ro mod naga waves nem hamtam gini ki concentration jong kini ki plastik we kadang kiu ta mod kala dang kiu mod kan kala aban kta gini ki do hamtam kumsa po duriau ki don gini ki whales ki dolphin kay ter ki mutan kata ala mut ka don ba ka effect hati ta mut teng bonsen gini gila bandai kum gitu ki gini ki microplastic ham la ki bam te se ngi brio ngi bam mut kebun ka jingpang gila ban yo ta kum ba gini ki ke bahakmat do menta te ka bampong cancer mut yang hap perkat hapuson ta ka kamram jongi ide ban le mo kumnungin siu kaliang ya ka me mariang mermo kebala ari la sumara aingi ka leer ka bakhoj ko bakhoj mo lagi pai mentakat sebagai pai mod mo
kumbongi ba lamo ndai jang balangkat bawani knu nga sim ba ladai ngan nong tre sarkar mo ngasim ba kene kanong khalem ladai dong sarkar mo ngasim dek kum ka kraw jong ngas larfikali ki staff ro kitip mot kin ai pi juba mau sar jong ni do ba ej mariang ba ngam ju sim ba dai kraw sarkar ngan mot ngam dep study jong sarkar ngam ju pakat kum tanga sim ka ngakat serba jaka bom don ding apa pi staff ban kin thong ding ngabre kene ga ngakem pakat dia ladai ngapakat ika pateng ban kumbon don ke kentin bo ki ong kentin ong we mo. We do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our future generation. Kemudian juga ta kene ka jaka benisa ha lakendo pertai mo memory yang mermo ni kem yo pateng ni lang swaman swajong ni pan keliang naki longden manden jong di khon ki di pateng banwan da let's say kani ka kam jong iba lagi kumki long priman bru kani ka juk menta langim sim phiai kani kan long ka jing ni let's say ki pateng manwan kin tim yang ni kalau ngi basak sendak ba kani ka klau ka bong bat ka ba leran yang ni kadang klau ka bahegat ka kani ka ba sarkar ka lari la sumar ki ding se kimrat ki hindai ngi pat ngidon kani ka raj kadang kani ka klau ngimla bandri mun sumar ka jing khwan jong ki breu ni sto na kaliang karaj ya ki parari praraj baro kiap ai jaka bandriang ban ai kentem yeng ban ai bandriang hindai teteng pat ngilong khwan simet ni klet pat man penbha penbujengam ya ka tang ngile tang man im tang sipor ya lade hindai ya ka pateng ngin perkhat ni sto ai jing breu kane kari kasih jungi bor spa ka bor mariang hai taki marpok khendo hindai pat ni klet pat namenta man penjengam ya ka jingim jungi namara klem kamariang ki kiding kisej hoi ni sto ni don kam mi kiding kisej ni don kam mi kita wat bantai ya ka yingro ni don kam ya ka simen ni don kam ki mau hindai pat kumolong mene do besol khlor idon kami kini banwan khai kini ro ni khai sekiwai pat gejala namar bangi pahu pahai kini ki lum ki wa ki mau se ngi klet pat kai ka kamram pat rangi ni pom wai ding di bentung pat sis pat tanrai kata ka bakong san hoi nimla ban dong ba idon kami ki mau ki ding se hoi ngau snaying idon kam hi ki mau ki ding se ai boro hindai pat ni klet pat ni nang taman pom ni klet ban tung tekane ka sngi oil mande kersiu yang ni bang ngisto ngidon kam man penjengam wala dangi pom wedding ini bentung cispat tenrai pat kata ke bakong san dengan kermen ya kene ke jingi lu melang jingi ngin perto ya kene ke jaka ke baong mo di baik kelor hang ni hanung po ngidon bok ngidon ki klau raj klau snong bangi temuro ngidon klau snong medang la man penjengam ni klau simet ngin mla matai start na si isra lu ngin mla ban lei klau simet andai ngidon kene ke klau raj ke ba ai pe opsa ki umbam umdi kane kana klaurat ngai tu pi ni sumbong itep ni basa akne marjan langba kane ka klau ki tolong kimi na kine ka lum ka bahe ba de jing tres tom jong karaj na fai jing wan lang ba pasa am dasngi la i kane ka kumne in wat kelat kelenti bangin pejurngam ya kane ka klau khanang ba kane ka snong ka thau kanum kedo ki umbam umdi kala er ka bakhoj mangin yo kini ki kor komputer ki ba internet badur badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Prapra Sansau, Lani Prapra Lainyo Arnyo Sawar Riunyo. Admission open. Kapetar Kema Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission nagabenta ka BA first semester. Kalat bahajan na kebenta ki samla pule na kebenta ki jingtip ki babanya Punhau number praiwe laiwe pranot sanar kendai not lani pra lainyo not prasan riu kendai san pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebenta ki awareness program jongpi pun singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai riu iwe arnyo lai